nkanturaniye tina kuruga kare magaye nkanturaniye rarikirira nyo kenyine urukwera rikije ariko joti ndukureba nkawundi izire ndukura n'abakonyima opportunities bahikire abo kuba bajya ngo bakwata ho waragayo urukureba uriya ntakireba uko muri ba psychological akora ngo ntakireba yageze akakwato kumugaruza so wiro uri muri barambaro janjiro tanshuti utakucyara kubora mu biro winje aho jangu bize man so no buryo tunga chance kushanga ngo twakufunaho no abantu abari bize tubakucyara kureba rebeka nkavari music mbara of course it's recognized as the land of milk and honey chicho nkanchi mara kumanya how mbara kwe kubera Wiro just imbere y'ibire yabamwe y'amihanda masaka bikibyo ahatsigara everything is okay, I'm feeling fine, even more better than the other side. Anchi kutwarabwire kikushanga ngo orukunu ningano kashikana kugira ngo ni feeling more better n'abantu kuno nchimarisa ngo nimba ngana basako ba orukunu you feel better ko ngabo kugira ngo inshonga zemirumo namayisa ngo nimba ndukunu cyo kundetera main kare chikuyambe kumanya ngo nshemeye kuba nimba ndukunu era nimba ndukunu abo kugira ngo kuba ndukunu I feel more better. So industry yeta a view yawe industry yeta apparently industry ntijibasa ntetu nestarinje it's okay, it's very okay, it's now sweet by the way but upcoming artist ashemeye testinga test ya hit garaka mwe tuhule but upcoming artist wena hari ruhanga yatamurire mu rukwe ashemerire atestinga test ya hit amanye chinkura Ureri muri yestamire Katyo that is no ureri muri yestamire never munono je hurra baida no basano kujirota itakajire I know bya mujirota nuko mukashesho jote chiroto is a dream come true ko kano chima yangu ubwire nkobo ryashanga arvare music ro bwiro tani chimanya ningo kochire nk'emyaka kujangu namo mwe ntubantu jangu omyaka nk'etano kurugati omyaka 2 so mwako gwahwire okano mangu vale music naza kubari okwara hati omyaka engahe by the way mwako gwahwire ine media house mwina bendo hajiro ambuza ngo noireba nka emyaka 5 omwako gwahwire namujanta ko ntari munonga nyona ni ndebo myezi nkesha tumisho ngena sure yeah so byangu yini binyangu irate rigenda konka nkani mbimanya bare no baye ejo story rija Rwajumba ya success no mwetu ataka kira bintu ndwantu renke bigumire no tati twabikaho so waiza kubikaho stories is changing like is changing success ya music is quite different from success as ebindi bintu wenchi success ya music umuntu ari kuza kugishikaho let me say umuntu ari talented atari ari kufakinga kuforginga naba nakimanya however you know basaba takimanya nangwa umutreating na kubi aho kugiye tokora ki konka we naba nakimanya ngo nikiza kuba konka ibindi byuguze nyanya na biki success tokabashuwa vite no gagura amahoro n'agatka yes. Tell us about the attitude of being a celebrity. No hurura kinoma warga nko motoka street kandi gayikora celeb think I should have right very celeb kandi ku phantom Phantom minister ati kizibicho kuba celeb no buri kintu by the way buri kintu kine different sides umusage negative positive omushija mukazi advantages so disadvantage iri mu kuba celebrity na munonga wao babiri utakabiri aro babiri babire bagarukira bagaruka so ogoyana agaruka mu second round yeye naba at least are used kongo muntu atari used nacho no butire no ryemere ya burijo no butire no tamburiro mu streets za burijo so now no ijo facing imbere kushanga kandi oyine ku changing angles you twist the man yes ushanga no etaga kandi abantu abemba ko 20 ushanga kandi bomba manka toine kubahaye imitware 2 and of which bomba amba kireba ngo hatizija kandi obwe no shanga niyo zirindira YouTube zidakashye I know and the advantages of course friends ati no reba ndi TV abantu bemba ndeba you know ati boss ko yantere simjant boss ko ndi ku TV
kitegere so advantages zirimu nakasente nikija notandika kureba sente zemirimo yawe zo bwonko bwawe you get because creativity yawe uriya uri umuntu yakuteresime yakutera akazeyi atinya mobile money yaje ine sente ziyabire takarisivingaga konke ibyo bizire byaho awe nkwagarira ibyo bihereze byargaho is like enyigize kwiguka no ashiye to kukimanya mbona hanyo nichetegereza kachakate to kugirera nyenda tuganire ha muhanda the road yakuruga yukikare kache like imbere birwaho from the start Vally music haruna nawe kaje ngo wamara imyaka 8 mu industry kwano nushuti who told you that kachura ko mu interview yanje no buri mwana yakizwa gamba buri mwana yakizwa gamba nate shaje wanda nungamba onargo can't think kuzibira freedom of expression so nyowe ndi mutomu nonge to kundeba ureje mbwe bwatanga kwisha sure to ureba music ine myaka mingi of course nawaje nkeshongoro munda ndakazira Vally kare imyaka ninga inamara ibashongora ninga professional iwama professional abo kuba iwama rukweshongora professional neshatu yeyo n'inamara umunsi nkadimana nyishongora mama no mujuriza ukana nyishongora ki nyishongora chupa cha mizi chikosa nka microphone now still young so I mean I was also involved so mara myaka 3 chuma nsanguno atanchirinka 2020 ningo kutugubara tingu kaje ngana wasoko bari myaka 3 nyuma kurugerizo twateje myaka 3 toma wowe tingu no kwendera mbuzo na corona kandi orna tajere professional Vally music but do you know that you're talented like no like haruko kutamuka sagara ulimbe gwanga simi yake 3 yemeka kamugambi wano gatwa Vally sagara college sagara alimbe gwange emyaka ngate emyaka wano gisobola kuba wujju kajibeo naye yagiteka ko sicho kajibeo gumureke jagituraga demo maro gituraga otubulire yagiwandikaho imyaka ne yanje ni kanjireke katugende neje emyaka 3 yanje ni so Vally bozi ya Vally ni mpango mdogo kandi zaku kwango bangusyamu kurengu alisto hika akukumendera urukutandika gukora kampara ngo kuriya ije myaka 3 kandi kampara mnoka akora kampara kanjire kushakira abo wita okay so kache kijeta kache ngakikora kuno kuka mangu I was told maybe by fandom by the way ni wangambi I thought ngo kajikora kampara massive kariya wankoreshe akijya rugazi ukijuda ku idea karga yo gukora kache ni mwana gaye nyonye nabyo shongore bikusingana kache nyo wabwanje kwino muri 5 is much more better than kache and how come ngo kache y'abantu niyo bakumenya abantu bine focus zabo abantu bine ngere bakukipinga am focus zabo mu angles zibakwenda like for example tukubasa kwikiriza ngo abarwara babine mikoro ngapansa David Rutaro kandi batakura Ruganda you get so nchimaisa ngo focus yabo nkaba na Uganda bona focus in ango yeru so I think we should divert that so that is it focus naho nchi kanijya ngukechesho ngo cyo kubana ujuti ikintu kusinge bindi n'ikikuba chine chikorire kashika nti abantu bine focus zabo nyunkanye ko umuntu ariko nikecheshongo ni focus yanje nenyoreka ngo nubwira buna amazero muri kwina muri 5 bwabo rwinji muno kirari ikigati ikiri light waje ngo ejini Facebook light kwina muri 5 was so solid to me but ngakuna gamba ngo abantu bine focus bone ba focus ngachi nti kimwe bimko murundo gumwe so I think it's just time harabisho ngo by the way wabe wakozere before kache oine collab na projects nka munana yes kan zona zina video out and ni kundo ko shoza music
That's Vally no. No mango serious. Unasente Vally. innocent muganda. By the way, no maana shongozo bachi ekikusinga ko bategana no kukola ekishongoro na video. And yana kugambira jangu sentence bazitaro. Mu industry harimo kibakweta hard work. Hazito nticheto kufata. You get. Hari abantu bakubasa kutwagira. Hari abantu bakubasa kusupportinga abantu za gukora ikintu ejo. Konka abeshongoza bo wari no gamba bakuremerwa kore ejo. Bakumara kora audio yajihurira yahurira yakabi. Abo ina yishuga. Think kubiya. Dan ino tubulira sente zajya Vally owo ina management yitulaga so tumalize kache of course management na atene kirala byona byetorora how much talented are you ukitegera kuba kuza kufuna umuntu akumanaging ana asinzira cyo gukora ki iwe cyo giving out wachenga so what kandi wano ishongora twashuba twanywa kuza kufuna management okubyenyo tujja wategeka kamonde wategeka omchere akubyenyo no sinyo it's like reality I'm trying to advise you get already nobody talented konka binje mbakwata talent yabo agezaho kugira ki yagikora ngo abenkananga already no wajita already no wajisqueezinga you get and there is a reason to why abantu abokurana nabo munju abokutura nabo abomukubera nabo you are the one talented Ruhangana ino shonga ye kandi nakukuma mpaka ushikira reason nabo bwinshi yakwira talent so kandi ko kwata talent waji diverting okenda ngo benka Vally kugumira kufuna management nke Vally haza ino akutera no namkosa nka example nara ningambe binde byoshongoruka munana hano ibyo bitine makuru yes ebyo mwishongozo mu nige bitine makuru hano mu region yone ati tokimanga byeshongoro byito tokimanga mu stanu region tine byeshongoro bikachi 10 haza byo ana na ko example umbuche 10 bitakubasa kuraba amahembe gende bikaguma mu studio ababikora bikayite bakabitera mbubara bakabitera everywhere bikakumaho I know what I'm talking about. Kungato kare ariga nampa yibitana. No. Konka ekirungi. Nabakama babyo no babimanya. Nani ono bimanya. Yobare tiko bimanya. bakabimanya oba nintekateka umwesha kutakaza mu studio akakora cyeshongoro akateka kuza crossing amayembe gene no of course yana chikorana na chimangu nchiza gukora ki but then I'm talking about the result after kuremwa ku hard working achura ngucyanga crossing utakahikiriza of course wachimbuza na sakore kamuta kuchimanya but indirect umuntu nana maye chingamba abantu numanye bintu kugamba gaye tomo tunebye shongoro kamukaga byonka ebikushazire bikaruga kunuya mu Western region bikatera Uganda ibyo nimbasa ko mention yeah yo guy carry on tindatine sister Charity ine cyeshongo cyatira cyo beta peni kikabara bamu make away one make away so kushimanya je oshana make away yeah it's make away then Vally kachekati of course jutia Uganda ne East Africa new notification yes current trending artist East Africa Diamond Platinum staina tune ku TikTok defendizenga kachakati kat sawa zino taina ngame current trending artist East Africa Vally music yes tuina mweshongo za East Africa betuina kati ranga rwanje ukubona ndeba tiji za Tanzania wagabe shongoro this year Omega 256 yeah by the way this year tuanze gambia this year arabiremu this ahukinjire konka of course kuri East Africa mbani mwigurira kumwakuraba bamuguriraho mbani mwigura mwemehanda noreba abantu nabasana ko appreciate ngebye shongoro byo no muntu ndugumwe konka areche bakweta quality you get I'm a writer okay
atenze squatter think quarter pen n'orupapuro kwandika ekishongoro meaning that I'm not just a writer, I'm a creative artist. You get? So nakora ekintu kitakushemize nimba nakikora nti ngo kitakushemize. Do you get my point? Wala kitakushemize mba nakikora ndikwenda kitakushemize. Bare mbazi ya bare rubak bazo gabire bare before kache oyine hokora bona najigambire wa ya DJ Cream. Yeah, DJ Cream. Wa uritize cyishongoro man. Cyishongoro cy'amani nonga. Kuko abantu focus yabe yari kacheka tete n'ibyo kubagamba. Iyo nako katanga kubagambira. Tokabaza wa no ndachi. So mwe tugambe kacheka. No na bibyo shongoro tubigambe byona they are good songs. Yeah, byona waza guhurikiza they are good songs. And by the way, na focus y'abantu ejo nayo sometimes in energy yo kubana yitaga kugira ngo ukikeho. So niyo shonga abonchi aro ikiba kwita promotion. Kugira ngo cyeshongoro yiko kumara kukikora then you give it to the world. Hata abantu bajudging. By chance they can give you that focus. Yeah. So ibishongoro byanje byona be worth that focus. You get? Yes. Yo mukureba niyo no kimanya ati wari kukigambe cyeshongoro uri no kiwana hano nyona ntaka tanje kukigamba. Yes. Meaning that she worth okubera focused on. Yeah, true. Yes. Abo kwa kimumbi ibishongoro bishumi kubana uburikiriza. Kinemu uniqueness. Yeah, kachitamu inuko yachikoze inuko you're a creative guy. I'm so different. You're so different. Okushanga ndijo nkanya hano. No you comparing no ha. Hano aturi. DJ Phantom. Imaisa ustash. Omeshongoza. Ababireho na nabachiru. Aje ujino na comparing n'abantu. No basa kujoti ni basinga ninga. Nye comparing ari naka. No nye kindi kumanya ndi murungi. To comparing no ndi murungi to the extent that tokubasa comparing n'umuntu wena. How? Konka iyo mwana uyo guy no shanozana zani. Yo muzana. Yo muzana. You don't see my music. No wakuretsire mu industry. Industry. Wakwigurire ho agaku akari DJ Cream. Yeah. Na videos ezo arebezo kubanza no yaba and yes. He's a good guy. No. Kuba ugamba DJ Cream to atumanyisa on mwest. Mureba kumureba na nasu tutaronko ndiyo motoka kamera mahanda kutambura. Umbiyeshongo bihi nicho kumanya. Na ishongora. Hani chishongo cheta champion. Tengo kumanya. I'm sorry. Zakumanya. Robros okatubi haye. Zakumuronda. Robros. Walimbe gwanga Robros. Zakumuronda. Agambi atya. Can it happen? Oyo, ndokisamuka. Tebiriye nawe. Ala bisirunji kubiya no manya aro infubare y'abanyanko acangwa kubiye releases then yata noza mabera hinjire ukora garice noza hati noza Robros kato melecha kabiya chao utashamena no kumumbuza ntiyoni ku blaming namurga ukare Robros ayansi yawe I am blaming you man tushime kumumbuza tushime kumutante bingi kustamaho tushime kumuleta TV nkeji I mean tunachirgo Robros akaria na tujang no man champion CJ ato yakubiye ate okay tujja mtegeka kamondi tujja oto tumure mugaje chizugo cha pari music tukarichi kana tumure mugaje tukarichi love me, no te kwa kumanya. You wanna love me, really love me, no te kwa kumura.
Nyenda Kakye, Kakye Katyo. Karmu Kaju, Kakye Katyo, Katyo Kakye. Kaymu Kaju. Hey, Armauzi. So let me tell you, kwa bulijo nakashesho bano mwazi love note kwa kuma. And let me teach you, this love tit for tat has never been a fire plug. Kakye, Katyo. I don't want your quantities, your quantities. I just need your qualities, baby, your qualities. Kuzumurundi nakachomurunji nakafuna kechirunji mubirunji noshmayaje. Excuse me, Kakye, Kakye. Nyenda Kakye, Kakye Katyo. Karmu Kaju, Kakye Katyo, Katyo Kakye. Kaymu Kaju. Hey, Armauzi. Kakye Katyo. If you truly loving me, manya uninja kumanya. If you love me, you're truly loving me, baby. I go love you, I go love you. If you love me, baby, I go love you. If you love me, love you. Oh, 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 oh. Hey, I don't know, see, baby, okay, what are you? Where are you? Did you know me? Neiwoha no Rugankai, no it was Ankachi. Did you know me? First of all, nteire kahaso Nagana question amageto yuto Ebyensina mushenyi na nyini nyerunda Mumpere njiro vandu hire buboda Watifa Kati bwashesha ngungu ile senti Zigabira barema batambura mbugari Kati bwashesha ninkoro mu state Shashure bakadama mugaruche mtahi What are you? Where are you? Did you know me? Phantom DJ, Niwoha. No Rugankai. No, it was Ankachi. Did you know me? Who are you? What are you? No Rugankai. No, it was Ankachi. Did you know me? New project. Chigezi nantunga mubino rwaju kunkamba ramba tichizobu yayi abana babshembaji obuteka ibanda kamwenje kazo bino bwenje academically wayu What are you? Physically niwo No Rugankai. What are you? Ichesho ngweche ngachikura bwanyuma ya nanka yawe na Annabelle ntunga mubino rwaju akabire hoki ushinanyekane wita nugantunga mwe mwino rwanje ni wachigambe ninchimayaje torobabi washanga abantu ngamambara wana chinchero bazurugo okay so akabire hoki nyini inshogaza na Annabelle zika training mnonga nyonyo nungani mbye tanke natakuma no kuyimbuza no kuyimbuza tingabura kubikubuza bo kuba chika abantu bakana bachibuza umunonga hari ibintu binji bwagambira aho njira anshonga zo gomchara ni kino muza kubuza manager wanje nakubagambira
kuliramu arona n'enshonga zinkuba kwenda ninga nonda kwiyaho nonda kumwihaho umugati arona enshonga zinkuba kwenda kwa makuru no manya ide ndabo mutona kumwihaho umugati Vally music no makija kwizire ko kugamba umugati nkireba iyi umugati kicenga nonda kumwihaho umugati ati wareba nonda kumwihaho abinarira ati umugati mbekeri bakakorayo gumwe ari minjigo nkano maro bege dishana ari kusangane nyewe kani nyine bekeri mahati gigizaza kuzo wawe ushanje mirimo yone wa Vally no nani intensa nshongezo twazirgaho Vally ko twargayo gayo uza manager nazena nga fresh kid uza manager oh yeah so western tujengu niyo jine of course kuchireba tukimanya niyo mweshongozi waburengerezo kusingayo jaeji kuruga owitu konka kandi gayi niyo shonga nozigarrenye makandi anyway uri wa East Africa konka noruga of course au nchichengo konka still waza kuba East Africa no banzo singa no banzo singa then oyongerayo nanta kukimanya ekyo nimbuza niyo ngamanya nimanya ngu turi mu generation y'abantu bakubasa kupassinga information mu 24 hours time bakugira ngo ujyaje icuri yafa kikwetaga only 5 hours kugira ngo Uganda yone kore ki so there is nothing like Mbarra, nothing like Canada. They are only using one app or two apps and sharing the same app achenga so I believe ndiwa manu munonga kutanchira kuri oba hapa hanu nimbachira batinko bachira I don't care by the way no kuba no chura aba hanu nimpanda ko nanoko bachira by the way nyenda kubahanye mikono munonga nyenda ba mikono wena atine mazarao nza kumwecha kwitaga wano tandika wano basa kwata abantu abo kubasa kwata ho obwiro buni bayi kuruga kugira ngo bakwate bya as long as he can give out good music and he's creative musically nankorera because ngokuna nagambire nyetaga focus ibatire Kampala mu central eriko baretera bayikana kutwita ba regional artists erugeyo ejano yo mu west haza ntibaska kugira ngo umuntu ari kubera moyo ya ine mbaga abena planning akupansa tipo watching ejo focus niyo kwenda turete so think atikona nyenka njo nakugira nti buri when are active creative and talented ni mwetaga nankora nabantu twina abantu habine collabos ninga bari baza kuzikora nabantu abanene like abutweta the big three umuri abarumu fact zaman and fact zaman wano mugambira Vally music ni collab na Bebe Cool collab ni chochi collab ni chochi nchimayisachi namanyi Bebe Cool njongera talent yawe njongera nyeshongora yawe no man sure. Man I'm a boy from Tungamo who is training in East Africa in a single song. Nkamanta kwenda korabo kora kache Katyo. Ni message. Na nachikugambira tukutandika. It's all about how talented are you. Nyona najangu nka Bebe Cool yaza kwireza ngaka million nana kureba mu kintu cyama. Naho hakuno mwakore. Nanda ko. Fact zaman. Amwe ndabona beshongora mbyo bimwe. Amwe Bari beshongora byo bimwe ekimwe sa fact zaman no amani. No like stay okweshongora mbyo bimwe. Tinkumanyisa ngu bariyaro ngo ndworumo. Byakana. Type ya music twine music na something different from music yachinta kumako kucheta you get so the classes ibiri bine class emwe Bebe Cool na ishongora music yo yana ishongora takuchenge uri yana ishongora music no guna ishongora music yo wagira ngo ako ishongora ki nanta kukimangu nayo no kimangu na ishongora music fact zaman kuba muhire collabo argo yo wagira na ko ishongora ki ati mana yenkazaho naye buza ati noro muntu nka Bebe Cool nchenda yashongana no muntu arayine kira kariceri chembwe nkare ningabe na mako ishongora je
Artifact na hizo. Artifact da. Man, by the way, no reba ate jikabare. Kutandikira ninjira karwasha mire side kuza kuri. Abantu bakigezi na kanungu ubwo mwana mbamukunda. I want you to know. Era I'm going against Munonga. Abone bakora ki bakwanga. But there is a reason to why bamukunda. Like, do you know the reason? I know. That reason is not because he is good musically. It's because Nwaro Akirako. Tebine chokukora. They have no option. Hashimwe ati wanu reba itetu ni kumi hanu ya kungatu kumarwa. Tubaka mazire. Kampala yari abeshongoza banga yibononje. Biji Munonga. Yamawe Vally chanje natwe twinekesha nk'ibire zindi. Vally yatuza ko conference nga Ekiri okano yanjura new management. Yeah, I was introducing a new management. And, I was trying to let them know about unity. You get because nyonka ntaka kirebaga. Bamumuli yabo nkabareba karenje ryo mukandi kujwara shot. Kiryo mirimo yo muka. Kiryo mwana. So okano ndabeshongozi kugira kubambira na kugira ngo bona beshongoza butina hana bakusingo bwinji. Nimanya muka babiri bashata kwasa kwa bara kiteka tekiro. Abakumanya ngo hari cyo bakwita focus yaba na Uganda. Iyo niwe kenyino sakushango tuirorya utakiteka tekaga ngo abagisu tubakura Ruganda tubakura Runyankore konka bishongoza mapanyisa baganda. It's just about focus. So tunabeshongoza bacyanu yabakukimanya ngo nitwitaga focus kandi twanza kufuna focus we must first unite, getting united. Ushitege nkoche kurebera abana ba Kampala batambura bijana kuno performing batujoga no kutujoga. Why? Because ni bingi kandi mu Kampala eshide fresh dad nakora makuru reason being na yabata homa doksaro. You understand? Konkati tu hanu yo mu Western region twitaga those kind of artists abari nkogo shide into chetaga quality artists about giving out quality in order to bring that focus. Abo jizere kwizoberi abo ine no baterera amasuni ngabo muka baterera babura. Hako haraba bita kuchima. Nyine unayisire uyironka posting. Abo wayenzire. Ni namba tayibanje manager ine binte byakoze binta kumanya nyonko muntu nani. So ibyo ne bya manager. Chindi kumanya nyonka posting na that we having a press conference na ba at work. Manager no wawe nyine, manager wawe no. Councillor Amoni on behalf of the manager. No, he's on behalf of the management. The big man is a very big company. Oh, yeah, and work on managing. Company in Canada, tell him Uganda. My man, another Gambian, and Muntu, and Kachokuzan. Management, yeah. Gambian, you think to one. Project tape. And I'm project tape. And I'm very booking. Nitan plus 9. Tunakuona. Anyways, tukuza kuendera bukubwiri bwayo. Tugamba project tense then gunda gari chimwe cheshongoro chawe timanya aine rights sije champion ya then ya jangu ya chindra rights ninye nzine Katyo kakashega what should it Fatum, did you have the song? Yeah. Abanze actually then we comment about it. Tugamena project ya wensia video ine shoot njire yesterday ya nyencha kale manager weza okay for choza nyencha kale mani nyende ya nyencha kale muwe banza Shema musical prince, a musical champion. When me say a bad man, myself a real general bad man, you don't know. A fool I remain a fool man, you don't know. Ocho mtaka kapanda nyako, kapanda nyaka soka karabi. Alimba. Never this a bad man, a real man. Nakwata maiki no te pakundura. Let me teach you. Alimba. Katyo, Moringa Kashega, Kakye, Katyo, Ochimane Mutori Mukanese, Kakye, Katyo, Katyo, Ochimane Mutori Mukanese. She a bigger than you, musically, academical. Me a bigger than you, lyrically, me a champion. Kunioni ayingiddewo wakale wakantwala
tumuhe opportunity ninga tumukwate mu musharro mushango mumanya twe kandi we no mumanya nyoni mumanya konkana ntakumanya iki yes so ati manka ba friends be tumukorre iki tumuhereza opportunity tumuhe opportunity right it's very okay wana yanonya wakuita kidemu anonya wakuita Phantom omusajja yakora ki ayo omusajja mukwano gwange nnyo naye yanonya ki nenga ekyamazima Phantom kyayogera bana abasajja abamu ababashiya bamwe bakatanga kweshongora nnyo nkiri kuri omukyalo I think them bakore byeshongoro byingi birungi konka amahembe nibo bamwabo awagambira abakoze bishobora bita crossing amahembe gende so crossing amahembe gende at least ati inabakuza kusinzira ari nyowe bakamureba kandi anagambira ntwetaga kahi ka focus kari kandi nabwo kangambire genda ku TikTok account ye kano ka video ke yatadeyo kaina views okusinga videos zona zabadde so give him a chance yade muzeyi yade atanga kumerenjo mbireju but ninchimanyana nachigambira ntubura artist na itaga kutestinga test ya hit you get so chiba chibiri nonga side yanje nyokura kandi no disrespecting images ezo rukozesa I won't love it, I won't say I like it, but na introduction ya mwiha yona nimpureta kweshongora cyanyuma kiburamwe yakora producer okay thank you Rwangulino yashirato yobwirebwe katagama project ensia yo shooting video yesterday video whom are you project ejo wano chikombera ngana kachekache turebe nomanya hit kuratana tishoro atweleza na erika hit gwe enga ndiyo nombi edit tune njimanyi mbi ate badde njagala nnyo nokwagala mayinga bombadde wahura ningambira ogundu kumujira nti bakwe video yinchaka ya so na ntakwenda no kujigamba nanyenda tugamba chikora takuba chikora taonisha mana munonga speed nje vale woli tofa nyamba tofa video no jikozire video manager no wako bimanya byona sibura vale abakunde ba Sky TV ogundo murundi umukamere cyenyine nibanyeta Valley Music ogundo murundi na munonga babata kumanya nimbakunda nyenda kureka message y'abazire to all the parents of this region yitu it's not because I'm doing it tribal konka kan baze kusya message yabo muka wabo ino mwana muka ntura nikigamba tujya ngo nakigamba ko kubanza umwana yana adejo message y'abazire jerezo mukamere yes umwana yana za kusinya uryo muzire gaito kazire atikaze chokuzaro mwana kamwe akana lira abazire ngo kuzaro mwana yaba naza kusinya myaka mukaga ninga yasi myaka mukaga waba noturana wo mu compound yawe no basa kumanya mwana cyakwenda kuba utine woye burizeho iyo nkomuzire eira noza kumura na iruka munonga noza kumura na rwana na batahibe noza kumureba na yomba ubwo naza kuba MC noza kumure no basa kumwetegereza nkomuzire. However, system inekere kugamba ngo mwana kwa kusiyo bwirobo hati no forced kumutwara umwishomero. Yeah, true. Ninkunda kushoma, kugira ngo batashomesa abana. But abashomese konka batakubiha mu kibarumu. Akuba kibarumu tuba bakitiremo. Thank you. Yeah. Thank you very. All right. Tuwasibura? Basibure. Bye bye. Love you guys. All right. Yeah, pale music rero twatuni imbozi yavare mpamvu mnonga like teka aho kwanza kumantu mweyongera nobunda aho kuba rya not promising atuhereza binji binonga. Reka twece kwankuniyo natahe munebyo iwe reka tutahe na bari. Kwankuniyo ni muronda. Nana mugwira. Reka kushanja rwankuniyo. Nana mugwira. So oye ataza kuvuza ngo utaroho. Kwankuniyo ni jangu. Yingiraho. Yingiraho. Yingire ne. Sayininga. Ekyo chokuzaro mwana kamwe akana chobaza bafile turya katogo kole ura bwana abweno umuntu muzira yaza kwehakana na bwana habaruho reason why hagwekira kwehakana rero mbweno umwana twakushemererwa twakwakira twakutabartia muyona nibyebyo honda mukiza ba Buganda nibyebyo
kare nanye ningira nuko nataha muntu yo rutayomba rutazagira abazana bakanyakura ngambiro mu mbura kazi na babanza rutahwama rwanku niyo mu kuzana rubatuka nkivugana banturana rubasaraza nkabaganguza barakagabanya akoro mu kuzana rutagwigwa rwita bahuru munywano wabona sky ikanturana ninyivuga hwana urorebe yombe atakubanya gusky niguru kaka sky bwana yakasha kama kajango uro we uro mwiguru nabanyeta uro mama wanje uro mwiguru nabanyeta bamarika bantabarire we bamarika bantabarire nibenda kuntwara mwiguru bwana abaturikize hatagana baretera yenda kubaretera makuru masya amakuru marungi amakuru mabi ngo rukuza Kampala wena yananda kuzayo natekwa kurabo mu kidyeri ekidyeri n'umucetegereza ninga se kinara yo ikambo ongero tiniza Kampala aha rero mbwenu bambe haba bintu baryo bunyama bwa rukaya atarutiti kumanye kibaragarike kurya no kurabo mu kidyeri okarabo mu kinara ukaheta rero abarukutina mizi chano we muchano ringera mutyo mukwata hariya isembabure isento otyo mugende muze Kampala habwo kuba urwo rguto rwito hindu kugambira katofu mbona hatobwo ngo barusazireho tutwakibasa kuraba rukaya tutwakibasa kuraba mpigi tutwakibasa kuraba nankeje hariyo mu rwera orutindo pe bana mizi konka mbwenu babigamba habwo kuba oguno bagira ngo ihano hanurora rebire nyondebire bishara nibihimintu kanarebe bitogwe nibihimintu kandi bikuka pe ko kuza kubuza ngo habekere wenki ngo musenyi bagwihiremo kare bwena hate kinanye ndakubagambira izoberi ngenda kubagambira kigambo kimwe kibaru kweta ngo ihwa obukazi akabatihibihwa ekyo ne kigambo kiti cyo runyankore cyamere no cyetegereza no kimanya omukazi tihibihwa omukazi tayihibihwa omukazi tihibihwa omukazi tayiha hiba ihwa no mechi kumanya ahabwenje atihibihwa hati omukazi kuyabire agira ngo yaza kwihibihwa akabata basa kugira ngo abenwe yayihibihwa ibanwa kuba namukuriwa timwiwe omukazi tayiha iba ihwa nekigambo kigumire munonga kandi abandi tibakubasa kucyetegereza mbwenu nikimanyisa cyo ihwa nibamanyisariya nirabuzi wi worukunde biwi ihwa ere babe bagamba norumanya ahabwekera bagira ngo umukazi tiha iba ihwa icyo ni kimwe icya kabiri aha bakahabaha norangu bakahabaha kubeba habahire noha yahabahire churches omukazi tihibihwa aha bakahabaha kubeba habahire noha yahabahire ngambira karse ari ikindi kigambo kingona ngutwazane huna cyo tureba chama nabagira ngo akasinya butahatwa katahatwara katahatsere katahatwa takatahataga kwaza kukatahatakata akasinya butahatwa katahatwara katahatsere katahatwa takatahataga kwa katahatakata akasinya butahatwa katahatwara katahatsere katahatwa takatahataga kwa katahatakata echo no kimanye ejuri yoba kweta rap these days rap akasinya butahatwa katahatwa katasere katatatata ore babara bari arabona akasinya butahatwa katahatwa katasere katahatwa katataga kwa katahata akata ebyo nibe bigambo byitu bikuru ebyankore ebyo mugurusi omucubuzi ebyabira yemera akacobora abana be baketegereza kwa nkato umwana wamugambira akaseniki bisibwa kasi no manye kikagomanyisa akasene kahaye umuntu kabokwata ugendo ukwata umukazi asa kwinga akwata rubarwingo arakomera mutwe ateka hekitoke ayekeye ko mwana wo mugongo amuteka hangoze akwata imbuzi agiteka nyuma agikora akwata kasa akateka umukwaho agenda obwo naba atahasire nicyo bakwita kigambo kutahata ninga kwata enyungu agiteka hamutwe atine cyakwatsireho enyungu rya hamutwe umwe atiremwe mu ngoza yinemwe mwana weye umwe ayinemwe mbuzi nagikurira kandi obwo ayinena akasera ayinenenku hagenda ubwo no mukazi w'umunyankore kazi owabira tambura atine cyayine atahasire akasi karya hamutwe n'uruba rwenku ayine hekitoke ayine umwana umugongo ayine mwengozi ayine mbuzi nagikurira ayine akashera
ataha ubwo n'umukazi w'umunyankore wabirakora ki ajyanira ngo nakasi nyabutaha akanda kasi nyabutaha twa n'inyungu kwemeroka kwata kanyungu kakateka ha mutwe ukiruka ngo tine cyo kwasereho utatiriho nangata nuko kuko baje ngo twatahata mbwena hati ubu nagamba harye kategereza nyese uwo program weji nebane kwicubwa abasikayi Mazima TV na Rwankuniyo umwe bisansa mbwena hata ngira mbwena hatwirwa umutunga agire Buganda yakwaturwa y'urugudo kurwacweka yaje ngo yazgora bisimbawe bitahandi nimbaramusya nimbatengera cyumuro cyurungi mugumeho ruhanga abampere cyumuro cyurungi bye